welcome to Prudent News. First a look at the headlines. Tillari affected reject MLA Kesarkar's proposal to withdraw agitation, demand written and clear-cut assurance from both governments on settlement, agitation to continue till then. Farmer against farmer situation on Goa-Maharashtra border. Farmers at Sal Bicholi strive for water for their dying crops, demand immediate resumption of Tillari water, compensation from government. Mines and Geology Department allows ore transportation from MPT to Sesa Goa's Amona plant despite Supreme Court's ban. Department shows extraordinary efficiency, clears NOC within 48 hours, documents reveal. Delhi gang rape victim cremated in intense police security and deep secrecy. Protest rallies meeting still with full vigour. Protesters call for Bharat Bandh on 3rd January. Now the news in detail. Tillari project affected people have flatly rejected Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar's proposal to withdraw their agitation and release Tillari water. Agitators have demanded a concrete written assurance from Goa and Maharashtra government over their settlement and employment issues. Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar had a meeting with agitators on Sunday for an amicable solution following instructions from NCP Chief Sharad Pawar, but the agitators remained adamant. Tillari project affected people have flatly refused to withdraw their agitation. Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar met the agitators following instructions from NCP Supremo and Union Agriculture Minister Sharad Pawar and Goa CM Manohar Parrikar. Agitators demand written assurance from Maharashtra and Goa government before considering proposal to withdraw their agitation. A crucial joint meeting is scheduled on 18 January between concerned boards of Goa and Maharashtra. Agitators want a clear joint settlement proposal to be placed in this meeting. Project affected people have clearly informed Kesarkar that they are ready to die rather than to bow out. तुमची मागणी गोवा राज्याने मान्य केलेली आहे आणि महाराष्ट्राने तर ती पूर्वीच मान्य केलेली होती. त्यामुळे दोन्ही शासनाने आता आपली मागणी मान्य केलेली असल्यामुळे आपण हे आंदोलन मागे घ्यावं अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. एकदा हा प्रश्न संचितरित्या मार्गी लागला. 1 तारीखला स्वतः पवार साहेबांनी इथे येण्याचं मान्य केलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांचे इतरसुद्धा अनेक प्रश्न आहेत जे 20-25 वर्ष प्रलंबित आहेत. पवार साहेबांसारखे मोठे नेते ज्यावेळेला येतात त्याला ते सुद्धा आपोआप प्रश्न मार्गी लागले असते आणि त्यामुळे अतिशय चांगल्या अशा वातावरणाची निर्मिती झाली असती आणि प्रकल्पग्रस्तांना असा न्याय मिळाला असता. परंतु आज जर असं झालं तर मग ह्याच्यात मला कळवायला लागेल की आज मागे घेतलेलं नाही म्हणून आणि मग पुढचे निर्णय आहेत ते त्यांना त्याप्रमाणे ते घेतील. पण आमच्या समितीच्या वतीने आणि सर्व बांधवांच्या वतीने एकच निर्णय आहे की जोपर्यंत दोन्ही राज्यांची बैठक होऊन या ठिकाणी आम्हाला जोपर्यंत निर्णय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही या कॅनलमध्ये उठणार नाही. हा आमचा शेवटचा लास्ट निर्णय आम्ही सर्व बांधवांनी घेतलेला आहे. या संदर्भात दोन्ही राज्यांची बैठक व्हावी, त्यामध्ये धोरणात्मक निर्णय व्हावा आणि त्या निर्णयाचं पत्र आम्हाला या आंदोलन स्थळी यावं आणि ते पत्र आल्यानंतर आम्ही त्या पत्रावर विचार करू आणि तदनंतर आंदोलन आम्ही मागे घेऊ. याच तेव्हा एवढंच सांगू इच्छितो आहे की प्राणत्यागच काय तर सर्व कुटुंबातील असली माणसं इथे एक प्रकल्पस्थ लागला नोकरी नाही तर प्रत्येक प्रकल्प बांधवातील नागरिक इथे येऊन बसतील आणि जर पाणी सोडलं गेलं तर आम्ही वर येणार नाही. आम्ही त्या काण्यातून वाहून जाऊन प्राणत्याग किंवा शासन दरबारी आमचे जलसमाधी दिसेल. Shamsundar Fatte for Prudent. Farmers from Sal Bicholi are in deep trouble after water from Tillari has been stopped. Their crops are damaged as there is no water supply. Farmers have demanded restoration of water supply as soon as possible, but as an immediate measure, they want government to compensate the loss faced by them. A ground zero impact is it's farmer acting against farmer at state border. Shamsundar Fatte reports. Farmers across the state border in Tillari have destroyed the crops along Goa's border area. That's the irony of Tillari crisis. Farmers at Sal Bicholi are facing hard times as the water supply from Tillari Dam has been stopped. Farmers at Sal grow bananas, coconut,
chilies, sugarcane, and such other crops. Their crops have been damaged. They have demanded quick restoration of water supply to Tillari. लोकांचे आमच्या लोकांचे डिमांड असे असले की पहिले आता हिवाळ्याचे उदक स्टार्ट झाले 1-2-4 वर्ष झाले लोकांनी शेतात मिरची दावपण गायवाले मको लोकांनी पाणी उदक वयतलं तसं तयार केलं नंतर आता टायम येयलो की मिरसांगे लावपाचो टायम येयलो जाल्यार आता रोप बी तेंचे तयार जाले म्हटल्यार उदक ना शेतकऱ्यांची डिमांड आसा नाल्यार आमकां ते लुकसाण रुपये ते गव्हर्मेंटान दिवपाचें नाल्यार उदक तर दिवपाचें आनी जर 15 दिसां भितर येता जाल्यार लोकांक कितें तरी शेती करपाक थोडें तरी हे मेळटा तेच आतां येयल्लें ना पयलीं तेज्या पयलीं हे 8 दिसांकच जालें न्हय बंद जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. Agitation by the Tillari project affected families have totally ruined their farms. Some have blamed the government for crisis. They want compensation from the government for the crop loss. तिलारी इरिगेशन डिपार्टमेंटान सोसायटी स्थापन केले. सोसायटी स्थापन करता आसतना त्या लोकांनी सांगले आमकां उत्पन्न करा तुमकां 3 वर्सां उदक फ्री आनी जमनी पडींग दवरूं नाका. फुडल्या आशेक लागून आमी उत्पन्न केले. आयज ती तिराळीचे उदक आमकां पावंक नासल्या कारणान आमकां लाखांनी लुकसाणी जाल्लेली आसा. तेतूर हरवे चारे गायींच्या खावडीचो हरवो चारो तेका उदीक ना. काजीची कलम आसा तेका उदीक ना. नाल्लाची झाडां लायलेली आसा तेका उदीक ना. आनी हे 4,500 केळीची लुकसाणी जाल्लेली आसा. इतलो शेतकऱ्यांक अशी जर लुकसाणी जाल्या उपरांत शेतकरी वयर सरचो ना ही वस्तुस्थिती आसा. आनी हे तिराळीच्या उदकाची आमकां गरज आसा. हांगासर 1 किलोमिटरा पासून म्हाका उदक जर मेळलेलें आसलें जाल्यार हांव पंपींग करून हाडटलो आसलो. पण हांगा 2-3 किलोमिटरा पासून उदक ना. तेका लागून म्हाका ही सगळी लुकसाणी जाल्लेली आसा. आनी ही गव्हर्मेंटान म्हाका लुकसाण भरपाई सगळी म्हाका दिवपाची ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन आशा आसा. All eyes are now set on the next move by the neighbouring state governments to resolve this issue and response from the agitators. A reporter from Sal, Shyam Sundar Fatte. It's time for a short break. Stay tuned.